Tweede waterpunt. Daar was 'n paar casualties geweest wat moes skoongemaak word. En dan het hulle soos altyd vir ons die heerlikste eetgoedjies en drinkgoedjies. Someone keep the glasses. Hier maak hulle 'n lekker gekookte eiertjie, 'n frikadelletjie, 'n worsie. Baie dankie, thank you. Julle is ons redders. Ons sal nou onsself help, ons net als. Dis 'n behoorlike tot calamari of hoender. Don't stop, don't stop, don't stop. Yeah, keep on, keep on. Thank you. Thank you, and this is all the nice eats. Apparently we're not far. I'm not sure how many kilometers we still have left.